ole tun tum chu England player cha le lar Jude Bellingham chung chang le a che vel dangdai hlim om le ngei om in pol nokin I han en ho ve thung te ang World Cup quarter final a Norway le England in khel chung khan Jude Bellingham a goal thun wangin England mi pui le fan sang tam tak te chu lom wangin an hlimin an outdoor tura England captain Louis David Beckham le afa te po VIP thutna atangin an lo auna sakhop mai nima sila heti lai hian Beckham anu pui Victoria ero alo nui ve e lava camera la chuan ala fu chiang na samai sinen internet a mim lar tak aron ni zuita ani David Beckham atan kumtam tak football ena alo out siam to nuwa Victoria Beckham hi a chaw ve ta ani mel England le Norway in khel lai khan enga ama ngai lo ang makin athungoi ngala Norway lamin goal an khung nuwa Jude Bellingham an first half hun pek bela goal ro pui tak akhunga Judan goal a khung hian mi pui an outdoor tur David Romeo Cruz le Harper te po anding hluai an lom em wangin an zuang suaw suawa nima sila post pies thung chu alom mel lem lawa asam siam tu ken paves bula thu in nui po anui hau lo chu thil thleng chu fans ten an mu in an screenshota social media shanga an the dar ngal na sa hle fan pakhat chuan post pies in football angai na dan hi amen hle ati a midang le chuan goal an khung la hin box chunga mi zong zong an aw postero ngoi rengin athu mel thangar ngar aron ti ve bawk tiang chuan fiam thu in soisana saviaw ma se atopa 2-1 an chak meu chuan ding chungin kut abeng ve thau mai mizo chonga le lin movie chi sang fia taka en theina zo stream app sa film munom tak mai durandar 1 le 2 a thlona en thei turin anda chuak thar le ta Enga ngai tra rik ma ta na wa he film hi kumin film chuak zinga sum la lut nember animek bok lo en ve nge la tin zo stream hi Android apps ni in Android Smart TV a po installa en thei ani bok lo subscribe pin in lo mang ve theu don nia ti chuan kha quarter final match a England in Norway an ne nu khan England fans tam tak te chuan The Beatles la Hey Jude ti chu goal ni ngot khung tu Jude Bellingham choi moi nan le England team te chaklom nan stadium a chuan an sarwal thup maya Jude chuan nuk ul tevin alo zom ve bok Kanchat angin Jude Bellingham hi player chata kani a tun World Cup a hian goal ruk a khung to a teammate Kane an goal khung hi ain za tri mek Messi le Mbappe te chungnung berin goal rat ve an khung to a nizan lama Mbappe an Spain laka an chak zo ta si lo nen Erling Haaland a goal sari po be saitur om to lavin an tla to box si a Jude Bellingham ero in achunga mi te khum thaina chance ala nei thungani Jude Bellingham hi khovela footballer chaber zinga mi ani roalin fiam thudu tak ani boka thinrima au tu te hnena flying kiss hanpek tlatte interview lai boruak ti noi vek te hi ashat riawa comedian ang maya achet na chen khat han en haule zoi te ang 3, 2, 1, mask again. Can we do that? Mask again. Yeah. Anin khet line fan pakhat chuan goal akhung nuwa Jude nela chuan akut pani mang mevin middle finger aron moa player dang chuni se an thinrim nge yang ma se Jude ro chuan tlan tlang pa in flying kiss lian tak apelet thungani Dormant le AL pui te anin khet lain opposition fans te chuan an ber burin an ron vom chiam maya Jude chuan an goal khung lom nan a chian pa Haaland nunga ron chuan kai pa in beer bur pakhat chu alo man chat a in zeu nuwa paile ngalin akal sonzui le ngal mak
interview lai taka nui chua thut te hi Jude hian a hrat em a tum khat po reporter in live TV a akom la yin naupang thatakini ati chuan anuya ti zariaw ani che kang chu reporter chuan enga tingei nuya engwange ti in azot zui thoi nge ani Resultato, but you sort it out again. Why do you laugh? Why? Sorry. dorman ta alu tir khan tum khat chu chera ading sang lo a ring tak main rok la a han sa zet chu a teammate te chu an lo nui na sa hle chen khat phei chu chhuat ta le top khopin an nui na sa ani a talen dang a show ve te poni ma na James Gordon nen anin kom tum po in mi in football ni lo engei ti du per tia min zo chuan ngai tu anon ngai hau lavin fima chan ve ka chak James Bond ka ni chak Connery atanga Roger Moore thlengin ka infecto James Bond hi ka du ta ka zet ati chuan James Gordon chuan camera ma ati chin turina handi a hanti chin vel nge bawk. Okay, go on. The name's Bond. James Bond. Do you know what though? I've got a shot. It's alright. I think I've got a shot. James Gordon chuan Jude chu pa ka ashwai boka Jude chuan hei hi ka ti to a chuan a romantic berani hi atia an hlim dun khop mai This is just not right in any way. Holland interview serious takana ilagin abula Jude chu aron lang thuta abianga fopin atlan suak le dai interviewer te po an lo nui top. But I guess you won't stop scoring. The next goal, 17. Little kiss from Jude. How good was he tonight? Yeah, he's amazing. So Norway an ne nuwa khan let le lokila. Reporter pakhatin England manager Thomas Tuchel chu akoma chuta chuan England manager chuan semi-final an lut chu lom viau ma se technical mistake an nga ema wangle an kheldan a chalo hle ti sohin alom lo thu asoyani. We made life very, very difficult for ourselves today. The result is fantastic. We're in the last four. It's amazing, but not happy with the performance. Vo in chu a har sa khop mai result ero alom hle a semi-final kan luta aro pui hle ma se kan kheldana kalom lo ti in asoyani. Engtia lom lo nge ti a reporter in a zo chuan omzia omlo in pek na satak chu a oma ma se a khol kham hle kan kheldan te kan chet dan te anoi hle technical mistake kan nei tama kan rang tok lava kan bengor tok lo vo in chu kan van nei shim shimani ti in England manager chuan a soyani rilrulam wangem ni tia a zo le chuan ani lo thu in a chang thunga heta hian he reporter hian ahmalama Bellingham le manager ten buaina allo nei neu chu zo chua atumani mel hle ma se England manager hian Bellingham chungchang ero asoi lang chuang lo. Morgan Rogers was fantastic today. Ebbs grew into the game. Chet grew into the game. So full credit to them. But overall we got lucky today. And it is about the squad though. Player third chungchang so hin an chahle Morgan Rogers po a chahle a Ebbs po a in fit chau Chet po a cha an chunga lom thu po soi ka do ma se apum puya chuan kan van nei hle ani ti in a player te chu afaka chuta reporter chuan team angina ni bokani lom ni ati le po chuan o ma se quality po angai bokalom thazo ka khel kan mamo ti in manager chuan a chang le reporter chuan Jude ming alam chuak tangengi a Jude Bellingham le a quality chungchang ve thung hi ti in azot tangengi ani. Okay, what about Jude Bellingham and his quality? Enough said. He does it every single match. World class. Soi thuya ngai lo match tina ati zi achinda na nia world class ani ti in England manager chuan a chang alan dan chuan Jude chu a fakshe ngar hle ani chumi nu loka chu reporter in Jude akom le na chuan vo in a semi-final in lu theina chan hi enge nia isha ti in azot vele a. What got you there today?
character, perseverance, even when things weren't working. Jude chuan tumru na le chel na kan khela fu lo thut po a chak dan kong kan mule chin kha ani minute som kwa ani emo za som ni a po kan thei top kan chwa ti in a changa chumi nu a player te zong zong chu Jude chuan a fak le bawk reporterin Managerial alom lo mel hle mai a soidan chuan in khel dan kha na lunga ti oi lawani ati chuan Jude chuan ni mai ti se ti in eng vaka ma angai bik lo mel hle ani. The manager's actually not very happy. He said he was disappointed with the performance. There could have been more in many different ways. Yeah, well, whatever. Tiang chuan kumkal ta achang to a boy na neu an lo nei wangin boruak thalo tak noya an lo in shan dun be chang ania. Kumin World Cup a po hian semi-final hial theng to ma se Norway an ne nu a he interview anin kher ngat na hian ra thalo tak cho in semi-final an khel le na tura hian ngong anayang empty chu media lam hlau thon le clear me kani. It's going to make headlines now. It's the last thing England need. Well, it's the last Jude thing. Bellingham, whatever. Exactly, whatever. Whatever. Chuti line Haaland chuan an ma ni pet thatu Jude chu alo fak ang loya. Ka ngai dana chuan mi hian an soi sel na save ma in ka sia. Gola khung tlem lutuk te an tia. Ma se chu tianga ti tur su ni in ka sheve tlatlo. Ka ngai dan chuan Khovela player Chaber te zinga mi ani. Midfielder ni chung po in goal ala khung thei thawa. Mi zong field ta omte bum kwali na bel vek thei boka. Chuwangin fak ve maila aro puite mai nia. England hi an van neya Real Madrid po an van ne. Achan chu eng team po in Jude ang hi chu an team atela an du vekang ti in asoyani. Haaland soita ka chuan Bellingham nen anin kara bromance si mu nam kan ti viau ome. Tum khat chu Valentine's Day pualin video quad an chiar dun tira. Chumi tuma thuthum tak an han chiar dun chu an nuya za in za thak an ti rum. Haaland, I'm sorry to let you know that you're under arrest for stealing my heart. Man che ka tum ti ka shil che ngaihthlak mai. Achan chu ka thil lungi ru wangani ti achiar chuan an nui azadun kher mai. Chuta Jude chuan achiar tur chu han chiar ve a. Is your name Google because you have everything I'm searching for? Oh mate, I'd vomit if someone said that to me. Iming hi Google ani em. Achan chu ka zon zong hi nangma a om vekani ti chu a han chiar ve le a. Oi tiang thu hi min shil ta se kaluak bor thayang ati chuak hialani. An chiar zo chuan Valentine's Day hlim takin mangrao kayero Erling Haaland nen kan mangdun don ti in bromance takin an han in kwa don real zui an du dun kher mai. Ole zanina England le Argentina in khel tura khoiram nge in chan jok don comment lama in lo thai lang ve don ni